Hadian balashui no kumtu bun snam. Klem dala pendep show. Nakaliang UMLA ke Jawai ba Wailat Miki. Ula pentep ba Shen kinsa sedang no bantre ya ka yau musyang. Ka yau ka ba tam hari lum jantia. Ka balashui kumtu klem la pendep show. Pelajan kot pau snam. Hawa kran bakila pathai kubor uba Wailat ulaya thu. Baya ka jing pentre ya ka ni ka yau lamang arpusan poin ri pokulur tengka. Bat menta ke sorkar keladep ban kot tender. Bat kikmi denti baha usnam thamai an la ban sedang no ya ka kam. Kum ka jinga thu jung hadian ba ula job kum UMLA mardor ula bu din ya ka project ka bala pensange no shiteng hapo ka jing bei tengka na ka donor ministry uang ru hadian ba ula kerpat yang menteri rang ba ka jela bat mardor hi ula yo ya ka jing kular ban mang tengka thamai na ka benta ban pendap ki kam ki ba sateng hakate ka yo I kani ka yo ka de jong ka district council the district council kala yo ya kani ka scheme na ka donor ministry habis nem ar jar saw ai the hadin nang tu anda kila yo kila prepare ya ka plan te nang ta anda kila prepare ya ka plan te ki ki phas ka donor ministry te donor ministry ro ka approve ya hadin ba kila approve ya ka ne ka plan te ki sanction ya ka amount anda kila sanction te ka ne ka ayupat ne ka donor ministry ka sanction ya ka plan ka ba G+6 แต่คุณประพิติพมีขลังยิ้มละวันชนะคำตามกิจกิจปอดมั้งดัง strict ฮะแต่ยิ้มละวันชนะกันนี่แต่ฮัดเดนนังตา without informing the donor ministry แต่กี change หน่อยกันนี่กับ plan นัก G+6 หรือ G+2 เป็นแต่ฮัดเดนนังตาแต่กับ donor ministry คำทิพย์กันนี่แต่กับ sanction กับ pelat อย่างกับ first installment แต่กับคำกละยาแต่อันนั้นก็ละยาแต่กับฮัดเดนบันประชวาบัน pelat อย่างกับ second installment แต่กี non inspect กี่วันนั่นเองแต่ฮัดเดนนังตากีรับประกัน total กับ building ก็ละ changeแต่นักตากระดาวกิปันหน่อยยากี explanation กันไปเลยกันนี่ก็ละ change ไปเลยกุมตาแต่นัดดูกระตากระปอร์ก็ชุสากุดไปทีนี้เสียถูกมั้งก็จึงยาจงกระปอร์ change ก็สอดการ change กี minister change กี officers แต่นักตากระดาวอิมัดก็ชุสากุดไปกุมตาแต่หดินก็จึงวันก็จงงาบูเดนยากันนี่ก็คำงาลับบากันนี่ก็คำก็ละลงกับบาชุต้มบาบันยอเบียงยากันที่ remaining balance นักกระโดน ministry แต่นักตากระดาวมา request หน่อยยา chief minister บุญบุรมจงนี้แต่ก็บาอุ่นปัญญาหน่อยยา sanction นัก state กันแต่ไอ้ผู้บริหาร chief minister ว่าอุละประเดี๋ยวนี้กันนี่บัดมันตาอุละปัญญาอย่างนี้ก็ sanction กับ8,000 crore 800 crore almost 800 crore nah bentah ketika project bat ke tender la dep khot satang ka allotment bat ngangai skem ba hadin ka jing yo ya kenika fon ngin yo ban pendep ya kenika kam ka por ko biang khnang ba itu ki ba pli ki nong song yo ki ba mo ban chnai ki tu ki yo nomar ngi hapan pat ya ki tu ki bun ha ki dukan ki bala pat ya tu ka ba hapan penpra sorry ha ka tu ka jaka tengah ngai skem ba ki tu ki ba pli ki la su apsa mentah di ki post nem bakano lano kani ka yo kan dep khnang bakin yo ba man song hang tu khnang ba ka bakin yo mo ka jing kerku le ne ka long ya ki kum ka lat ban pendap ban biang ya ka jing kesen te ngangai scam ba kum bangila dep khot ya ka tender kum bangila tharai ka allotment kan sa mi no ka kam kan stang no no du snem thamai bangila ban pendep ha ka por biang